Tala Fou whaapoponga mo Tala Fou mai le si ufonga le lau mo le nei tae o le sofao se tema lua whelua whaa. O le soi malangai whai pulu le pāle mene e whaatino la lātou whaalo alo le tu malo ai le tupo Māori ki ngi tu heitia i ngā arua wahia o le a Helen Clark i le au malanga le vaenga whaaupu whai le leipa. Taluai ona o se malanga ua lewa ona fuafuaina a le pāle mia Christopher Luxon i Malaysia ma Korea o le ala lea na malanga i le asto nai e whaatino ana whaalolonga i le tupo sa malanga le pāle mia i Malaysia i le aso sa ai whaato ato e taliu mai le atunu i le whai ungo le vai aso sa awai whaatasi Luxon ma le minista mo le atina enga o Māori tama pōtaka whaatasi ma Jenny Shipley o se tasi na avea ma pāle mia whaapei ma le sa sui pāle mia Sir Don McKinnon ma Dame Sylvia Cartwright sa avea ma kova na sili. O wawasa mana i Winston Peters o lo usui tūlanga i le pāle mia i le vai aso nei ma o le aia te ia le au malanga le malo i tuuranga wae i le awa uli o le aso. O le aia i fo i le te o le actor David Seymour manisi o minista o le malo. O Shane Jones o le asao noa e whai masui o le whainga malo i le pōwhiri. O le te ia Chris Hipkins le au malanga le leipa ma o le tūlai valu le tae o nei e whaafiloa ia i maisi iwi a o le whainga malo so whaatasi ma le Greens i le tūlai lua i le awa uli. O le soe whaasilsila i le li pote al komisina mo le komisi e wawa ia le tu o loa i supermarketi i lalu le tula fono le Grocery Industry Competition Act lua awhilua tolu. Sa whaia la lātou su enga po le iloilonga i le tūlanga o i le whaatino ngā supermarketi a New Zealand. O se li pote le Commerce Commission i le lua awhilua lua le la New Zealand e whaamalo sia tula fono ngofi whaatawa inga tala whiangai o tauwanga sata wai e le osolonga le li tauwanga supermarket keti mō tangata whaatau te tono New Zealand. Masailo ai, e taitasi miliona tā la polo fiti whaau popo supermarketi e maua i le aso e tasi. Sa au fia i le li potini whautuanga se fulu ma le whaa ina ia whaau popo ina tauwanga i supermarketi ma whaalile ia tau o loa e filifili e tangata whaatau. O se tasi o ia whautuanga o le filifilinga o se whaala potupotonga i mata ituina tauwanga supermarketi e te tono tausanga e taitolu. E o se whaiunga le whainga malo i lea taimi o le ata i tausanga mama ta i tū lea tūlanga o le soi whaalau i le lipoti mua le komisi ma na filifili al whainga malo taluai Pierre Van Heerden e avea mo komisina mua o lea la i le maasino i ula i tausanga taluai. O le taimi nei a fia malanga tangata Pasifika e au mau i New Zealand o na afianga o atuna o mai suinga o le tau. E te tau o na tutongi le awhi tolu se lau valus fulima tala New Zealand e talo sanga ina i se visa. Ma ia pasi fo i le su engolo soifua malo lo wina i ei lalo le whalima tau sanga le matua ma ia iei se o fole ngā luenga. A e te tau fo i ona laki momo le sei. O le whaamatalanga se fautu a le World Vision o Dr. Olivia Yates. O a iei ngā New Zealand o iei le taiminei mo tai fia malanga mai fafo mau le atunu i le tala whianga i mo e ala ona tu ua o lata watunu o na o a whianga mai suenga o le tau. Po le climate mobility o a wano mo visano fo mau mo le Pasifika e a whiele 5 se lau o tangata mai fiti, se lau 5 se fulu mai Kiribati, 5 se lau mai Tonga, ma le 2 se lau 5 se fulu mai tō valu i tau sanga te tasi. E te tau fo i tangata tala sanga o nei loa whai tau, tusi, ma tau te tala i le whaapiritania. O lo valo ia le o atu le 5 se fulu awhi tangata Pasifika, e le toi eini whale i tau sanga te tasi ona o le suinga o le tau. O le se fulu tau sanga talwai, e to o tasi mai le to o se fulu tangata mai Kiribati, na auru matu valu ua malanga ese, ona ua whaatitele ina a fianga o lata watunu o mai le suinga o le tau po le climate change. E tali tono Yates, e mo mia New Zealand se whaingaloa ia mo visa, a wātanga taia a fia ona o suinga o le tau, e peo tangata e mana o ngā whaapitoa o tina matamaiti. Peto sa o le 5% o tangata le Pasifika o tamaiti matupulanga Tala Fou. O la si iti atu i le se lau tā la mai le tolus fulu 5 tā lau loo iei nei. Le tau e tatongi le turisi po le tangata e fia tawhau mai New Zealand. O le tau sanga lua fis fuluiva na fola si e le whainga malo le leipa le la fonga o le International Visitors Levy. Peita aina te e iai le National e se fulu tasi biliona tā la. Leo whainga o tupe na whaaluina e tangata asiasi tā whao mai fafo i tatono New Zealand i le tau sanga whaali tupe e mai a ia mati lua wha
fa mana ta wele malo o le la fonga le musitia o la fsa soni fa tu penga albenga tele tu malo matau e tausi tu mawai le o ngalbenga fa asawa le tunu wa fa ali nisi o suwinga nei o le atili fōlinga taunga tai New Zealand ai ua whaale ano ai fo i tu risi ma o le a whaale angai nei fo ia pisinesi ai mai se lava o kampani na whaina ona o le COVID na sauna o le minister mo tangata ta whao mai whafo mat tusi i lunga le lito New Zealand na nafi ua silia ma le afe se lau leo whaingo fina ngalo whaalia ua mai ona tu inatu i le suinga o le la fonga na ta o le minister o le taitolus fulu lima ta la leo lo iai e mwaina o le taifas fulu miliona tala i le tausanga mo au nanga o tangata ta whao mai mangaluenga mo le whaasau ai asi itia le ta iselau tala i tutongi le turisi o le ama wele ta iselau 15 miliona tala i le tausanga mo ia au nanga. Wali ipotia le toi whaafaigaluenga i le ACC o whaatonu po case managers e whesanga i male lata i le toa se fululua a whelima se lau o tangata e iei mata upu i le whaala potopotonga o toi fo i le tūlanga sa i mua ai o vaenga i sa fia i suinga titele le matangaluenga ia sa ave e se ai e fito se fulu 5 miliona tala tupena o fia i le whaatinonga o i suinga na ta ua le ACC na alo na toi whaongali a me tutia mo tangata fōi e maua lato whaamanianga i vai aso ta itasi. Ona o se whaale tonu, sa muli mawina i se awala po o se ta iala sa muli muli ta iai i le whātau sanga ua toa nai. E le o whaate ia i lātau i le toi fo i whaatino le au nanga i whasanga iai mali ta ito tasi. Ona sa iai lava le lapata inga mo le ACC. O le ale manuia le pol kalame po o le whainga fau. Pe ona ta ue se lo iai whaapitoa i le tula fono tau i le ACC. O se su enga na whai le lua whilua lua. Na ilo aina toi titi whaaluaina le tau o le whaatupenga o le polo kalame, ai le o manino fo i whaaminianga e mawai e tangata, e anga i atu moa lato mata upo, peita ai ewi i a whaafitauli, ai salua o ngā lava tupe mo le polo kalame fau, pe o na sauno le ofisa sili le taimi, make and main. Sa whai fo i se isi ilo ilonga le masina o me lua whiloa tolu, mai whaamomonga sa maua le le teo New Zealand na ilo ai, e le o le lei lava le polo kalame fau po le new system, sa le tele se suinga e o mai a mati le tausanga nei, i le tele o mata upo tangata e le i o iai le whaasolonga. Na whaatawina se urunga li i se whale maola mawa i se tino i tupe, e lua se lau tolu sifululu a whitala i tutono le tawalunga, e te tauna tu umala oa. O le fesilile na ilo se whaamasino le whinaunga a leununga li i ma leo. Na vile leununga li le ofisa o leo i li poti i ai, ni tanga pepa i ilo ni tino i tupe, na maua ina ua tatala le wha alo mo ngā luenga i whaamawhanawhana i le whale, na whaalia leo. A tono o se tupe na maua maini ngā yuinga whaasolutu la fono, mai fōlinga mai ni whaataunga o whaala au whaasaina, mai tatau lava na tau fia, ma tu inatu i le malo. O le whinaua leununga li i ewi lava ni tupe fōlinga, na awala mai ni whainga whaasolutu la fono, peitai ele o la ua oni tangata solutu la fono. Ma sa solo i ele so tanga li wao se ngā yoinga whaasolutu la fono, ma lea vai ngā tupe ina ua o la whaatawina le whale. O le taimi nei, o lo li whalwhina ngā lo le whaamsino, i le itua leo, ma tu ina atu se poloa inga e tau fia i le tupe, peitai o le ato e maua leo nungali i se isi avano e whina waile mata opo, pe ato e anga i leo i le isi la asanga, ma tu ina atu le talo sanga e alua i eio na ave le tupe le malo, ona o se tupe na maua mai ini ngā yoinga whaasole to la fono. I ta'alonga, o le li o wheel statement ua mawaina le pinelo na whāni sila i ta'alonga le Paralympics i pale i whalani, po ta'alonga le laulangi mō tangata i mana o ngā whaapitoa, na mawa statement le pine siliva i le ta'alonga o le oso mamau. O le lima i leo pine a lea tamani sila i ta'alonga le Paralympics e au fia i ta'alonga na whaia i Rio whaapea ma Tokyo. O le malusi o le emo wila na tau fieitu o ngā wa o le America's Cup i le vāni o sila ma Italia i Barcelona mo le so na mua Italia i le tō unga i le amatanga ma sato ina ato i le mana malo ina ua toi wha ama amulu ni usila talwa i le malusi o le wila na whaia le whai unga le komiti o tā penanga o le tō unga i tau fia le tau vanga o na utulanga wha le tō no le tau o isi awe lima i le uina le ipo i ei Britania, Falani, Italia ma le United States wha apea ma Switzerlandi.
Ia o loo awai umale ta amalusanga o le Louis V10 Cup e sa ili ai po ai le awe tasi o le amalolo ese mai le tauwanga e wha awe o fiatu le semi-final mo se avano le suenga siampini e ilo ai po ai le awe o fiatu e lui le awa a New Zealand mo le ipu au tu o le ta alonga wha awao malo na amatamai e le tasi valo le matasi. Tala Fou ia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au.